jeng inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ne jeng sheltum pourma de tuka ni salaka pour le ka muslim ne bam pa muslim ma ka nyer jeng lama aning banani akolam baniranga dunya ngo akolam banga ba te yuma ama ka yo banyara la ya yeloko. Alright, masha Allah. Now we are non tekatare katilamna Gairocom Studios. Zungo yen jinmeti Muaz na pola na pongchang Ankara kabisol kana. Zungo mi tijima yen jendela tada dinu ngopolo. Now non tekatare katimale tishehu koyi katanga. Ntia din nan sham halkat tun yuwa nan yele amma nirma pam nyele zang titi na tintu nyu to studio mama no kana ta ka negi e to shanga din biya dinu wane antiti mangun yarwan yulun bondi Abdul Samad Gaida zumomi to san ma yulun bondi Sheikh Elias kuyi obuasi uminyala afa chamnumane katonye limam chamnumane nyu obuasma karanan kataro mini yongo nan dabai dele nan la katar ku kana yendi ye to shelzo kate banan katare antonio mvogu tahana to studio wone nititi di amfani shel dim jane ko na labe obuasma dan zo yan zallaki kanu marhaba shehu alhamdulillah rabbil alamin fa masha Allah adi yarmani an yi tamal le non dabai ne kabane ko yi chon ko le kama 18 years mo 18 years en chang la tamal islamic secondary. Oh fine. Mi kam na yango 1992 kan kana tijin grandfather san. Wow. Mon ka boni lungti ora ko harti kalandam barracks. Okay. Mon umsman grandfather mbala. Wow. Ola nyala nitoye no mentor mbala. He made me who I am. Okay. So mini en paosha. So mun bu hakaram san ka o nyala lunga. So lun telma dan kan ko nchan shukuru ka buhanda. So at the same time the Dubai ma zanda nang za. Wow. From 92 ma ha le 2006 kan na Tamil Islamic Secondary as a science student. Wow. So kan da chelson kalaf karam. Allahu akbar. So tana biya karam do an yaldi shi ma tana yala bebe karam pule. Maybe amala da alfa no makami ba ni jon mambu karam. So ngbada alfa nya. Inshallah. So manutu bola shehu karkata al shel domi mi gbada alfa nya. To shehu to pa pam na nya sa hakana to dun woni. Inshallah. Gol mo nyala gol gahandle. Ka nirbu pambu midin ya shele ntia musulun silini tibonde le Rajab. Okay. Ka dagban silini ka bonde le chini gwale nirbu pambu mi bonye chini gwale. Okay. Bonye Rajab gwale amfani bonle bi gwalmani ka ndbo na Abang City. Okay. Golngo de danfan ninye shele. Ne din la nyebun shaw. Okay. To a'udhu billah bismillah alhamdulillah كلام كريم لا يمل سماؤه تنازها قول وفعل وأمل به أشتكي من كل داء ونوره دليل قولي عند جال وخيرتي ويا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمي ومقلتي اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توم فايا يلمنلي question shalam bohango dinyala question shale muslim pam na bazang la hankal nang derne Rajab tenenda bambati yal ne kin gole kata fiabre chini traditionally da gwam da fiabre chini ama shabna nang da shab mi blan nang da den to nang bakala the last days ma na albarka biar funa ka dor bandiran ma da sara yal mang le nyala hala muslim se la karna zo hala ile muslim se puni muslim se na kana pa ya to ashanga saudiya be larbawa nan puni da ta'di bi tradition shanga ka ba ta'di shanga. For example نتو يلني لتافي بون كاتبون بداية المجتهد والنهاية المقتصد عند باب دنيا كتاب العقيقة رواية شل كان كبيرني ني أنا بندا بنزع نفسه
ana muhammadu sallallahu alaihi wasallam bara batamma bira du'a biya bo be bola bi ma yul daba point dalai la ka musulmin nan da okay so musulun su da ta'dile amma biyan bol bi ma yul daba point dalma Ibrahim kwargala piama dinya bi dabga piarayi dinya bi punga piyino laka musulun su kana pai ka musulun su ta'dire ba afashab ta'dil majority ka nab kana ta'dile amma bi kwarga piama na Ibrahim ta'ala jimman zang jebi manan banaza kana pno kolkole bi pno na kana mbulo yule ka nabi no diri za na ma jimla nguna barlan zangji bu kwargam piama jimma bahtanga na onzo ka kwarla ka zang namda ma malsara nabi ma na ce ko ngal barka kana mbo tulale shil bien ka bone za'faran nin zang jebi ma bi pno na ka suwo kom bi zang la tulale ma jio kana mbulo yule zo yeto ashanga ben musulun su punin kana te die yeto ashanga karmin te tradition ma chana zo bi yani kin gole rajab larban ci pun ben yelni ben sha'dan den tabage rajab ben sha'dan tabage na wona tabage ben sha'o zo qur'an puna ayashal kana yel no malla kira pi yana yi wan yama na yel no malla kira da ba na hakar din yan na won mamman dane zo ka nabi yel ni inna rajaba shahrullah ne nanya la golnga ma na mamman golin bala ka first of January mon kam da to lo nole kanya musulmi be nyala yuma be nyala azunub si yuma ta Allahu akbar second day wonda lo nole second of January ma be nyala yuma be nyala atali yuma yi third day wonda lo nole golngone 3 January ma be nyala o tali yun yini ama des chel dang palam hal tak patati des ma nabi nyala tali gole Allahu akbar donc nabi yaatu nabi ya to gwari ya shele edo rajab nyala daw shele de nyala gol shel dem male darza kana on pila hal zo anab sahaba ba tuhur to la gol ngama ni ma pam den ka braba nang dale la gol ngani zo kan anab ba chakab ni ban nang dale na yel na ter nang le zo chira de nyala chira nahi mbi wan ya puni kala ba la chira na ma kana on tabgal pam ama no lor ba paharan ne bozo anabi ne rajab nyala na won dene naka sha'ban din yin nolor bla naka yin wani annab muhammad din sallallahu alaihi na ma anya ramadan ya din yala shahri ummati din yala ndalo ummama dine kana on pilo song mal kiran ndalo ummama tale no din yin nolor gole da zo nolor gole nya so kam dine ka nolor bla nya annab muhammad dine da zo ruwaya shel kana kabe na annab ra lor gol shel ka yunu pun kana annab lor nol pam na ala nolor bla gole ngura lor la pam de zo rajab de nyala gol shale la da bier pun pam de tukata mande sara ntum tunjela tun bier shana kati chele de zo de nyala tien yalde yeto arzoya dama de alu tafsir pun la ayama bin yar rajab yeto ashana tokto kalle de zo ya de la nyala gol shale na unra bola nabe gol ngoma pun de bi apishi na point dal kana onda bola nabe ntazang jingla nongula ntu Allahu akbar jing shal ton ko pour jinganu ma ama ile pour de ba no kabta pihno lada da mo dal mo rato la 50 ka anab balam na won kana on bula hal kartan da ba anu da zo ay pour de ba no dabseli nga nyala 50 lara Allah da zo de nyala jing la gole nyala ra gole bin yar pambiara ne to kalle sha na ko yel bila shal to te pa pam to ayele halt bol jing la yule jing la mami danum palanyete to don su kam musulun kam pour la jing na ti zas jing le ami ayi musulun sini ka kena te pergale be te pam na zola solo suhma te pam te ko pour la jing ngo to te be mi jing ma ni shel de mi chat pour jing won yela te zomuna kati lambo pura katuba dolba pura be chanjang la ka vorti chena bonye jangle wulan tunu te puhle tena nukunya ka non do sham katudwa nanda kandu bon zanchi mbwa gol mo dal baraka to bonye jangle to ayle jangle larbawa bi litafidam ni yelle shem tema litafiya katwa alkitabu zawli inaya bangdama yele natin yakani salaka anang da ban sha aka karbang sandar man la bukune lu kwamin la yo ai hele amfani shan adin biyar na makar zakale yinya hala bukuma na amfani biyan ka jella karaku da karmu yamma la vinyale jamala da zo ban sha amba mi ainang dale
akar de yurla ma sohne de zo do tukam musulna ma bi te bi pola because first ma de kazumo on po nirbe mal time ti internet ngare be shakam son to ko jini shitu anan ko le fona halka yon tazbe ko nun okay hiso wono munya karnan entertainment man okay zanto ama jingle yeto obiyan buhar yeto de zo litafi ma lan yeleni na as-salat bitiya as-salat de nyala yeto adwa jingle mi lugul kam nyala adwa de zo daranya larba wa yeto kaman bitiya na al-wudu al-walla al-wudu ma de larban ci bin pa nyala nu pa abu de zo den da nan ka al-walla shina ka anab tilo nu pa abu ma zo ka bazang nu pa abu ma yule zang ti al-walla ma za de zo den ne tin ka jingle steps ma za ka aduwa ber pu de tin to zang salat the word salat ma zang ti jingle ma mamma ko yal ne hiya aqwalun wa af'alun kana yana mufattahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim kana yana shara'ita makhsusatin nirin yala tun shele ne to ashanga din yala jama shel dem pilgarna Allahu akbar na won tabagabo na yan parla na assalamu alaikum duzo anaba won pam da bien katam pour jing shango kabra pourra ali suratul maryam pun tafsir nan pam sayyidina zakariya nama bandin mara anto ko bandin ma halzungo shabna nan dale jiwna mo ko en zal dak ban malo nan ko en bila dak ban ma karnya jama anaba wonum pergala jaman da nya shel mbala so kam no dene shabdan da ben ton kurndo so ndan da bala so mi den ben tan mer sujudu o badan mbala do zo nyala tuma ibada bitiel ne jingle tuma nyala ay ko pa anu nga Allahu akbar tulma amin so lanka yeto atabgala na ma min na yen difila ay to kun nga assalamu alaikum jingle ma palya Allah do zo jingle reptil go do lo kam mi nyala adwa ama tamba midun nang sham ka jingle ma kanama ni chakata ka kore zang te jingle do zo tuba mi ben sha'arin ya jingle do zo jingle da banda pa nyala na wun jama tambal suhur na woni jama shel tambal suhur na woni mborta bukata mal go dunya min lahira do zo ka fa ma yelne ni hiya aqwalun wa af'alun niyatu'a nirtumama nirnan laula mufattahatun bit takbir bi yura la jama ma na Allahu akbar wa muhtatamatun bit taslim ka partle na assalamu alaikum kana yani bi shara'ita mahsusatin ama karle mal de zalqana de zo jingla ko tori nya kanir ba pour ka ba pour to ka bohanle ama ta ba bohandle man ko nyum ka so pora ngena tiki ka ba pour jingla ba zo to kam pour le kala zo ka pour jingle ay pour la na zo achirin de to katam mi bin sha'adan tahla kata pour jingle de zo jingle na Qur'an ya ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun na yela namla alzanna min ninsal ma kashal zo ba jamman nawne ka fasona yel ne yani ya'buduni ya'rifuni nawne yel ne tajammu ma jama ma ban nyam ne tabang man nawun so mun nam mina jama ma mi en chaka bang nawne do zo jingle ma ban ni nya shambara oi to ni ne pam domin ne to yal te dango puni te muslim tabsha ban ku biya da na ba pergale jingle sahi ku pae ka su kan par kom bugba par ka shazo dum o jeni onya yura ka biya no bula kan je puhre o je jingle puhbo ama bozuko puhra boncho puhra obumi damara kani kanye min tahamang na exactly na on yiko punu ko ta do zoro tuka jemo ka po onon ta ben shao nyama ay jamna wono na mabura aba jemo de bien boy am do zo jingle ma ta pour lam tin mamang zo ita fishal ben kat bon tam jewul gafilina afayele ni jiwum da ka ta bohana be ni at-tawra puna anab Musa li ta fi ma nabi nyakanna na nabi yel na won yela anab Musa ne anab so ton ta kana ka bonda Muhammadu no en to la jingara ban na zafar jannati nyala raka'ad bana ma za inga kambo ka ni sale nyara puni ka nabi yel baya na yele nun won kam tin nyara ka adin ya tule azafar jingla puni ni na yen kilo tale shil kamun tum la dabsulma Allahu akbar kay nir won to para ka adam paharayi askala mizan nina yin mallo bukata ka kiyama da ko tun jela ta garo o tun biyar Allah rak'ad ba na ma zaman larban ne
la nya zafara pula am de bamal la de raka'an ma din chan ya to ashanga ndal majir tabzo kan bon li tafin ma because so bien ko o nya ndal majir pi afan ma nguna ti cirin ban son ban bolta maltiti amma ndal majir taban na karanda kaman na bi karam puno in cirin ban calantale buzo kan bonde la li ta fin mo ni en kan karam bi tabma ba so kure biyar no to chantalle hal shanga ben no to bol page ma kala ndir ma chantan wala ko chantalle kawla ka jinglan nan halta kana to jinglan ni en kana de kam na gol ngone do kan e gol ngomal darza pam jinglan ni en kana la dab silmara nyala on the 27th of Rajab kadan dalwa tandale andami na onno wala ni'ma shale budola tandale ko yen ci kacci tandale ama braba su atanda bra su la la badale andam ni en ci ala badal kabda su duzo andam una bundo atani ko ti en ci kacci atandale na woni en tu su Qur'an to atandal ko zang le to o en zungo duzo sar dala nyala tandale duzo andam ngum sha ka majority of tun shana na zangti andam Muhammad ra nyala tandale bozo din yo do andaf selma kala karama biyar funi dozo andabuna dozo ka nabiyal ne bobo ha nab ka bozo ka nab alor wala atan mina la mishi mu yel mangle en lorron wala atan dalma namal parna wono once ka do ama tan dalzo ama la mishi muna lor la wala la mishi ma bozo ala mishi dalnya la dabsi shalbam malaika nam nakana takbaratin ninsal nam tuman chanto wohorna woni kana once ka ba makar la dozo mbor nabiyan makan ya to abi biyan makan tuma kam bela wala puvuni Allahu akbar dezo jingle den nung sham ka jingle ta kananguna de mal yel gola pam ama la 27 night ma ka na wanda nan wula kura chaka annabi Muhammadu kano sane malaka jibril min da can ta pa annabi da sahana na fatima ramalla yuma wai wanda amal yuma wai ma kan na wanda chaka annabi Muhammadu bra bolo la dab sulman zo du sa annabi ne du sa ma la dab sulma dra bun can sagbana ma mi ale Qur'an funde nya sagbana da ba point ka 20 yalan yalna sama'an summa zada ala sab'i na nabra ku jurman ba duba halta sagbana dan pahar da ba point on the 27th night ma sagbana dan ya tula andabnu dunimane wo can to kunya nirba malaika nam ko pesafu anan da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko bo malaka jibrilu kabo kabo no ngu yalla ka bang bajama dab si shel na no ko nabba ban no ko yisa bang bala Allahu akbar la ka be nan hal na kiyama dale ko du sagbana dan paharayi ka o chantin yaba ka ban kuriya kamanti nan rukuyi ngo ka ban nan subhana rabbiyal azim wa bihamdi ka ko nan da zikir rukuyi ma ko bo malaka jibril ka ban mo ma mi ba mu ya o bagba jama ni shel na wannan nan ba la ka ba jam da na woni ko du sagbana dan pahara atane in chante nya malaika shaba ka ban ko pesa fam zang ba zogri metanga kamantan nang da sujur ngo ka nabi yel umbu haba ka bo mo ma ngi o bagba jamani nya shal mbala ka nabi yel ya mbor nam fu bon bon ma ka malaika jibril bolba ka yel yesimiya anab so zugna won nam zug sa min tang ban mon kan chang ta ko nam mo chan na won san no yam pu yami ka nab nang ba assalamu alaikum ka ba sa'na ban sa'na ka nab nang o wum nyasam ka blan zang ba zugri metanga den chaka jingla kampuna raka apuna temal sujudu da bayi Allahu akbar anabni yinma nan du sagbana dan pahara annahne la nyela jama man ku nyela ko ta pa na won sani tamallu shikul kati shalben ka bono sidratul muntaha oyen chengo yalla sayyidina Abubakar wayna bolma ka sayyidina Abubakar yol no way ara yal sidratul muntaha ya to ana won yal ni man tabi'a ta pa nyin nan raka'a da bayitama raka'a za inga tama kana pa ni mane ka malaika jibril yo anya ti ngoma gban man yi yala nan yalge duzo chema mu ya ay ka jimana ta pa mi la sole mu ya nawun mun ta nafsilma on waha sole ka nabin zanni ma na wum nyasam ama ka da biamle biyo sone kadda biam kamantin dinango kama ba mi lo shele mi sole ma ka chen sole ma ka ti na mi rande kena ka nabzan ni ma nan raka'a za'yinga into mga ka te sai na bakar na yal no nan raka'a tola ko nan pa kar nan da bayi on nan sallama na na on yol no nan za'yinga to ba Allahu akbar afani yalla kisan ka anab nan sa on nan la raka'an mu ma na kai sikena anta pa nya malaika nam nirba yi na kanna ban kanna ko bo ba yake yina ka bi annabi la na on sanna ko ba kende antila nya lush polo
kashe o nudiru kashabina nuza kashabina o nyanga kashabina ni mana kadabiyan ko bang na funfungo ma o martin o duma na woni ko yago no ya na yel ya no en pulanda woni dan katanan da at-tashahhud at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi la larbancin ma won bakar yato waqlan bala ko puhna woni ya zan yato an yasa dan yasa mala amfanan puhna woni on puhna wona kana on yelo assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah man nawon man nyin muhammad duma nusu donan nana de be nyin muhammad zugo da sa malaika jibril min malaika shaban nabi nyangala mi nawon ko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin nawon chaka asuduna nanu makar tabal tagba ni man katinya at-tashahhud fila fa neti fasaranti yal neto nika yeto anwama no ompa na onska na ombo bokanya swalne ko yel on kan na malaika nam jama ne besham karanu jelam kanu nyasam kana yel en kabla razazanta Allah anya yurzuqu duzo yin zang la razanan wala anta kamina adal ummama ipo jing la zayinga kam malaika nam bembe sagbana tula hal ta pazuksa bizza halada yin zang matin ya jing la zayinga Allahu akbar kana pabraza nan jing la pihino ko ba balma o ita sarga ka cirga sayyidina Musa ka sayyidina Musa yeno o chamti yel na kana umbo jinglama la ruwayan mazuya tukto te den yala karam dane to ku yara den kan nirbe nti nya understanding kan na on te bo jinglama kar palan de banu to de banu ma ni ka wata lab ka sayyidina Musa yel ko ya abba bandan ya ban pihno kana umbo la le zamana bo akar palan abba Sayyidina Musa de ban mo de maljina lan labla na zang de ban mo ma chan kam men mir ma ta doble ka zang la na kat pour lo ma do zo ni sala ay pour suba za inga malaika nam bambe sagbana point mo ma bi ibada nam za suba ma be zang la mata do zo jing la mal dar zapam ama tamba mi de dan fana ma nyam first floor ma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar second floor ban shab kurme den yaro ko yima third floor ma ka be sujudu ko puba ni mane dozo ka na yisi first sujud ma Allahumma ighfirli warhamni wa afini warzuqni la duwana ma za da tuka abu can karm ka buhara ka buhura ama kat lece TikTok mene binya anto gunya man ko ba fani films lebo karce ka ti ibada ma karbe da tam kalan le do last steps mo maza de nyala ben sha'adan tunini sal zango hankal nan wala entile kamante ile hal walla ma nyala ben sha'ad na ko nan al walla tale kam dum biani biyan yahlem akun nan al walla nay an zangan wala yele to abbe shanga ben bo de zabiyan yahlem ama nirbo medin nan sham kal walla ba kar kana jingal ne de zona amlan tiboka ami na onzo nyam shewni yalna ka de non ma nas domin nyam darze shal na woni zanti dadama malaika nan da bin yira shaka na won land za zanti netanun kunnan la kunnan le malaika nan ma ban nan le yung balang ma to nyam mala de lada nyam moza nyam jingle de daraja bala chati chante vous comme kalamna kazang le toy all right so to vous comme makalabna shehuna bezungone katina dire jingle alzama linya bin shao shehu ne la bor nan bu hasham nyala jingle de dan fani nyala den zangti to musulma to bi ban pour jingle to yel mangle ay le jingle surat al ankabut ne and ko so me ka yele ka ko tulita fishele ne yel ruwaya shele zang pa jingle anabnu duzu sa lita fi ma tabon durrat an-nasihin ma 2012 edition kama yusra ama 2018 edition ma ay pola ko nyala ay nyala page 40 page 27 zangchang bala ama na user shell 2012 edition wa durat an-nasihin page 21 kala riwaya ma bi Abdullah ibn Jabir Ndila
ruwaya ma zang tete banirba yindele zang tete la na karan kissa shaloma karlam be li tafin pam te mal li tafia kat bon Israil wal Mi'raj ya to azur punum pam tien yalla bi ananeti de zon karam bi tabzo kan kotla li tafin amma ambo abu hashilwa ni inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar surat al ankabut 45 mbala ay chantele la ayama ni andabam pour jengle o min som pour jengle bi akam obe ko pour jengle naay suba zayin nang la adwa kayisi ka buta kana to so report yelna la nirma zurpan kana bwa kati minon pour jengle ka so haban yelna woy wo pour jengle pam ka sai bi ko mol jengle bi a jengle woni nungo kana wi ko zura don wa be ke o sauna ke jingla ma pobo dinde yin ko na wun jema shilo ummal tam tilngo ma karbu to yi ho zuzu ma ne du ko ce jingla ma da sanir ba pamben ka tum da tale ka pura jingle tafsir sha'rawi lana mun yelni la ayama namni tila bayan ma mun ti bayan pam da puno o tafsir taban ti bayan pam ni mane ke ne jing inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ne jing sheltum pour ma de tuka ni salaka pour le ka musulman ne bam pa musulman ka banyer jing lama aning banani de tuka musulman ay pour le ka banyer la aning banani de tuka musulman ka pour jing le ka pa ako mi jing la pobo de tuka pour jing le ka biya ko mi jing la pobo de zo jing la amfani ti yen yalle bi'an neti was de den tirnin sal dunya kala yenta lahira amma da lara lahira gar duniya lara gos jingle kiyama dale titi chang na on sane bin yan tu bo ban sha nyala jingle tini matin nang ban sha kam duniya da bilin shila nundo boka nundo bin sha an kan ka yan tu bo hala da agballan bin yan bo ha shal nyala bai bo sana ban bo ha jingle ya to ha do kiyama dal jingle nya face do ka annabi yal na ta bang ta man ka ta nang da nafila nan pam pam sunan an-nasai pun riwaya shal kana ka nabiyal ni nabi ta buhata jingle nay ka bazang ta jingle din ya farila nun ma kana na won sane kar nya danse beti na ba sha nya danse dagban le pune ka mistakes zuren ne abnya son to so ben ba ko to pour jingle ko fo te bele ko hankal na yi jingle mane dezo ka afan ma pargale to ka to wumta ta dal fan ma da ci bun wa kana zan tuwe tumal afasuti jingle ne o min kana ka tupil jingma o piana tam como jelo sajadana so ti pil jingma pu ko kana onon litma o en kam nanti nang Allahu akbar kana yergo sajada kazan pil jingma ami ni mane de kar vialam bala de tuka sajara wadwan foi ami ko pa anu nga Allahu akbar ablen le lo shipola en zanga bi amanya ma ka en lehra to le empal zo jingango kala anto leher ni ma ka so garta ka venyo anto pour jing le kalor gatta ko ka mi hon ma ka na confuse hal shaw kwenzam kulleher ganda ka je safuni en ko to yele to ashan nazo ato ya ka bi so garta ba ka le ka karbatul na lela ka je safuni akwai yau ka da le ba so nazo ka hankal na gu pani polo jing le tabsa pam na tan la ban yaram tri bort des vin yalanga nyima jinga ma vel pam tu kem jingane kar ke pallo zo jinga ato ko nyalo especially no lorna ka to nangdele akwai nyam ka jinga ma kar pale amati te puhnai kati ya pil sambana varanda nam jingan ma pubo de zahama de failerty because a hankal bi en bijing le mani phone kaman phone ten dum beler jingmo nyama dun to sa anirba pam jingale so phone to bele ka won so moy hal so min zan lo son tan kar bele ko ka won kurum ko len katele kana yiso dolle din ma za tan ba mijin la darza zon ce katanin labin ya harma hal ban yin nan to le na lalle nan ba so mun ko rama ko kana katale ka be jingle ne Allah amma jingle na karana nan to bu pour jingle kar yar ya to nako kanna ne kanna injila lali tafimana kana won crosser ya to ashan hal dizo jingle ma di ya to azo ya pam dan nan sham hal karta kana brana nan dan ngo ntice kan nan dan ngo jingle da ku ya Allahu akbar sami Allahu liman hamida karfuni rabbana walakal hamd da kani bin shan nan kar zata nan wula karta kana amma tun ban mir darzama zo jingle mal darza pam na zo nin sala ko pujin le ven yalanga ka kumbaga kamantin yal na gana miya kashel ho
tɩ b pʋʋr tɩ jɩngã maa vẽn yɛlanga a me yɩ b pʋʋr le vẽn yɛlanga a sʋs bɩ yen ni lo tam kam nirb zu-yõng yem bɛla a sʋsne a yen tam ka a yen tɩsra tɩs bɛr tɩ raama bɩa ka na n lesr ka b zoa nan bao dẽn kɩ ka tɩ yãma a kõ yãmb ka tɩ tʋmda ka tɩ mi tɩ bukata b maanda ka shɛle jĩngã maa tɩ b n lesr le vẽn yɛlanga dẽn tũnd tɩ neng le shɛm tɩ b nengd la tɩ kõ mera gbɛgma n tʋ yẽ gba yẽ y pʋʋr jĩngl gba ka gbɛg b sabg wa b tɩ hala b pʋʋr jĩngle ka la n yɛl gbɛg b sabg b wʋsr imaane gbɛg sabg d zaa pas yaa maa ka da yẽ imaane ka liiga me n yẽ imaane so bẽn ko yen n wa'azo sho na wa vʋl bãn tabg ka ye d zaa pas yaa amma imaane bɛla sʋsne d zʋg jĩngl maa yẽ polɛsa inna solata tanha an alfahshai walmunkar naawẽ yele ne jĩngl maa yɩsr la ninsal taal kara min taal bes tʋmbne so wula ka yen pʋʋr jĩngl ka tʋmd taale bʋ ãmb mi jĩngl maa darza zʋg ad mir darza na n zo a b le yen tʋmd taale hala a y tʋmd gbar yam balme dama ninsal ku tɩ b bẽn ka b tʋmd taale amma b chɛka d zoora zʋã neng ya ka y wa na n wã ku yo astagfirallah wa yen kẽme pãnga so n yɛl ne na n neng wikit pãng woto gbaaga na n zo ãn bãngd yes b namda zaa dũumã n sɩr bala d zʋg jĩngl mal darza laara bɩ d pʋʋne pãng tɩ ad yɛra y tɩn tɩ pa chia wã dal ka tɩ jẽngã wã ma danse to n da tam la laar waayema sõna ne nasa yen tam la hadis yɛlde namba ma n na n bɔl namba ma ama yɛlma n zo prɛsɛ ma la hadis ma a nab yaa bɩ tɩ zãng jĩngã maana ka jĩngã maa dɩɩ danse dẽn n yẽ farɩla jĩngle a soba y jĩngle a za fare la a sare a kpasendame dũniyã pʋn põng tɩ n pa zia wõ na n zo ka a kõ malg yɛl frɛng gba ko koola suba y tam na n bɛɛla a milo toon maa yen yɩrgm ne amma bɩ mol jĩngler b neera sheitan n yãng tɩ shɛm maa suba yo balan tɩ war wã maa ne bɛnema ne ko kanna tɩ kɩma d paala n yɩla kʋmas 1 o'clock 1-3 kan yi kʋmas ne paana tɩ kɩma dr maa b toora tãn kpaɣ maa min pɔsm maa suba y maa nirb kʋ soasr b kẽn suba y amma so bene la a tam wã wũna o bele o kʋla n pʋg suba y gba to shab ben gba de da tu min nang de ma ama inshallah pun pon rang ba panyang le a ni la subay ma o kalle time ma kar ku che biela kai a shangba kan na fo tetimi bi ayni we den nam za shaytan tuma mala ne na wumsum pam so ben wotuma tun shelo tun ma stress zuur puni de zoti ibada ma tamba mil ma di kemka niri de dance nine ka nafila nan bazuwi so ben optional prayers nafila nan bala de zoti kan yin sal kamme abu handa musulun sai aborna bang musulun ma ven yelanga ba man ka abu hande farila na sunna na mustahab bole nya de fard ma den nang talahi den nang den ya sunna den la nya mustahab den jelna nang tan ba karanda ban la rezo kaliman ma sha te mi da ban wa sha ti kam mosul kam an karm de zo be de tukati yem bo hanjing la ma tam bo ham la mi har ngoma nguna di ta sam a jang sa ya ngona di ta sam a jang la ban ngula da ba sam alihil ahador funi kaman so yi paɣa jingla kom n tatamo nol na paɣabu ahador la yele no dal wala ban ngula nirba sam o biela jingna ma na katati no pu jingna ma na won to kom ma pokon nol na kacha Allahu akbar bozo ni man ma nyala sunna dozo tumbe mi la bi yar ma de dans de jingla ma der la danse dozo ab kana filana ma dozo ngun jingla tambal danse karnya na wondin ma den ya jinga no ka to panga man ka ne re yun to so mporo yun to so jinga mporo yun to so jinga kanan da ban sha ibada shanga pahara nri tanan ka jin kara ma de dan sa ba pir la jing bi ma mal ngarta dam mal dans ma din yin chaka de banya ya zo zabe shanga tan nan do din yin chaka za kara wata maliya na ma da to nan kanin salben ka batun da tale nyama nan to ko pa nan ko Allahu akbar katana tam nana ba karam fatiha be kala la bozo nyama ko qur'anu ma la tam ma nyama karman la adila so samle ka so na ko ngoni mane ka tam nana biya jin na bala ni fatiha ane yam mo jishele a hankal ma ite labna biya jin ma de danga ni mbi nyama pam bene kar sa'ana te jinga kaman tan nung dal wallan tun to ko par kaman ban par jingla ko mango ko yo o Manchester ma ci ma aya ona to kom na gbele
wo pama kan zonga pama pwa sonyala kato kwa kalang ba lang pofila shi ama ogo ma de sonyala offside kana am pa oninne den nam zaade cham kat dal wala dere danse kaman dabba ban zande zuk sa dundu julum imam malik yele to ashel no do julum da be yirna yom kaman pa julum pa ko dam ga tan shin shane man ma be chalan tale ngoto ko nang yom yoma ka julum ma zayina ama do nguna julum ma be yir yom yoma do zuk dabba julum mi shire to kab dilera bo zo niri en pihala niri ba pam bu onni ne ban dundu julum kar ci harba naba ne andab mene so sahaba so chang balane inta garta bala yegbane kanirba ay ko bala mani kana bu ana buhay la sahaba amiren tahle ko no mu yanye tuli nir ngoma wora yem pa kom be yem ba kom o ba maro man kadul mayirna ami ko pa kom na ka ba maga man kadul mayina ako nga Allahu akbar ka to kurum non subhana rabbil azim wa bihamdihi ma na kayisi ay nyam ka ben sha'ina pietoni la dulun charshanga bela don gulan yina ma da sajin la manan wula da sa'ya ka annabi yel nura ba maro man dunu dulun nur da zaba kana wannan doma ka bal yinga ma mi ko tirwa ya shangami kana ma va'da bayi kar kunya vo pala dan ba kuge ko zan vo yinga tampin ka zan za inga tampi kana bo so habe ma mi dalar sia zokna nan lema non wona zang varma mata mala wum ka blan kumda na on ble nan ba azaba ama varma ay to kuga azaba ma na lam pile na ala kiyama dale kanima na wura no julum bushi de tuka dabba tamal tam ni mane ka dabba ko pa ba to dal wala nan bushi because julum ma sa'anda taban shakam ne la salata bi ghairi tuhurin bozo adal wala yiba pale ajang la kane amma dan nan maza taban mirza to shehu de lambo na zan shel pai fun pon ti inta bo shangana de bo ma tapsu de za ti di jangle fila to sasgu dan kale multi musulma to ka adna puyel ma ti shabiane tin to bo phone lere nyama ai biyara shanga dan katan fan an to kulela subhanahu zawo amma jingle shaldan ya talaza zuma aku kusa hal sabeba na wahanya sasgu buka malti musulma ande so ha me ka yele to ashale to dikata la ya to ama tamali tafkat bon tambihul gafilina page 196 mbala ruwaya shalan kana ti pu jingle na ta vora tasba subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله الله أكبر تكفر لما كابي مدى الرشال زغد انتهلنا كسبوها النبي نبوز أكاركنا كأيله لا بيج ما ده كمنا حديث ما started paragraph 2 first paragraph ما نيا رواية شل دبم second paragraph وكان كارندون ka jibril kana nabsan tiyelo amirin da nan sham kala bin yarmu ma zakana ko eno bumi ko enan na unra nam zuksa na tangbanna kan mo nam goro no nam ko nawun ya no goro zo bi oji ko zo amma din yala la da mal da mal karam wonnam goro nam al arshinai kai na malaika nam jimle ka ko ngale jibo kana umman man yalba ya subhanallah Allahu akbar biti ya subhanallah kam mosulti a hutiyan kanyame nan nawun nam nirnan da mal aske garban shakam biti ko le kama nawun nam nan kashi kace ban shakam na zang ban shakam pe na wun subhanallah ma ban nan bala ko nan malaika nan ma ban da goro ngona be jikar suharba ka ko le jibo ban pil subhanallah yalba ka goro ma zan ta malaika nan die ba subhanallah no yakula tula dahr bra yalla yum balang kar babba hal ka to gishi ko ma hal na la tamu na wonna tanan nufino yen namla naba adam ka ban na naba adam na wannan yatan pa doya na wannan take ka ba pop sun yavel no wannan bana ma ne liya bagar nam dai non to vanyise watihme ka doctor nam yal nin sale yitihim o organs ngoma za the incision da wakra the moment you are sneezing ni sala ko intim a so abin shakam da zayin stop me nurzo ne doctor wanda nan la research mara ne musulma nan na wanta babcin pam da sahabin shakam yisize automatically you are dead da sa yabi ma yati labaka nan alhamdulillahi rabbil alamin da sa annabi adam ne tim nai
kana alhamdulillah kana yal yarhamakallah alhamdulillah ma pa abun tabbata zanti nawoni kana yelo ya ni yarhamakallah no onan bozo be biyan wona annaba adam zo do so yete tim kanan alhamdulillah ni munya musulma yana yarhamakallah da sa ka malaika nan bandan da subhanallah ka yalan ko ba da sa on tin ka ya alhamdulillah Allah da sa babangan na woni tibga la kalima ma ambala ka yalan ko subhanallah walhamdulillah ka yalla yuwon balan annabi nuhu din ta paga annabi nuhu tam la tamma ka be pil bugul jambo ka annabi nuhu nun wa'azu kana on yelo yankin adal umma ma tale na alan wontin la ilaha illallah juma kan she won nama ka annabi nuhu zan la zikirin wa ma maltir jama'atu ka shabdi kana on yelo nun kam dilo no chotale halo jambo ma kati di la ilaha illallah on chotale ka malaikan mi yalan won ba ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sayyidina ibrahim madan tapago ko yan kwargo bi ismaila chokta talambala wazan la suwo sorbi wanyan gol da bangara amma wala sa halaka zan la ke ko kar bu da bayi ko bi ma bun wanda bangara ko bi ma ta yelo mba sa su ma fiyan yalanga inti sole na kuma na woni yel na kuma ma inti sole da sa ko wum na fi akumya piama na kunun be ka sayyidina ibrahim Allahu akbar na won nam zuwi be won nam tabage ka malaikan mi yalan ko farba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar wa ta'jaban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ne yala na la tarikh ma zakar nan andam nyasum kan wallahi jibse anam won ne yago non yalya la hawla wala quwwata illa billah la hadis mo nyam zungo ti pour janglena akuna assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ma pour bakata pour taba because janglena kana la bin yar mo maza na on zang ba par zo kar kana zo ti na do tukata pour taba kana yi sokuliyan da zo tin nan sallama na tin pour taba na ma sura abu hamaka afaishi dakpan ban ka dakpan ma ka pour ma ka dakpan ma malaika nan bi ni ma ka pour ba da zo ainan sallama na aina astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa la adwa ma ayyalna kana pil tasbahan wa ma 33 wa ma vobo ama ni be pam voir la ka ba miren nun sham kana da zo ya to abial fu ko yele an sura jama'atu ta pang tamanga gana za so ka fanam ta kaman dagban gana za ay gul gana za bi nya famanga bi afanam na wona tabgo shabaka mal bangsam kaman dagban do ben shakam tambor musun sufunde be dagban mo te boham musulun sama te boham la na zo tan wum nyasam go sa fanam ma tam kam shabkan na radio zo ka shabkan na tiktok min te chel fani films ma le ba kar dole ba ndo fole yerba boham da musulun sama ka bohar nyama ay nya bangda ka wuhur karam ka ba bohara boha sa akure ka bangsan mane ama zunga yele to ashele ne bi akaso bohago na zo chemka tam kam ka akure nungula ka akure be bangsan ma boham bane zon sura jama'atu ta boham musulun sama din yen chakata ni nungula katini mai anabi yalla hadisi shele nan na wuni yitiyen ti so chawta oti en ti ni vo so pinga handale no cerma ko mal musulun sa bangsam din nya jama bangsam fikihum bala do zo atinya ka fa mal fikihu nirbu zurumi Allah na on zo bobiu ni pam zo to wumma ta dal fanam mane in any sect wunde nya fa ka wur musulun se na on zo ta pang man ka to wumda especially jingle nang very important ama ta ba karanne te son to ko har atiba nabiyati ma gban pa kom won ko Allahu akbar shar la ilaha wala bila jingwa yisbane aya kaso kana wendi ndala ko na ce jingna ma yisu ka guno ta fi be ta fi ko ma be blaban ma to da za tan batina won yalman ma tele men te bor la gar jamama ay nyama ka bol gar ma kar ba zana be ka bol kar kan fan hal shabjan ba mun ya maga far shabjan balle rajjan ma kar nyala exercise exercise ban balle ra kar nyajma ne exercise ka wacan ta nazo o mala na on jama diam de ma Allah o ba milma ama ay mirin nang sham kar kana koreem bialaran ne jeng la nyama jeng la bin shakam dradi bi yisma ni luna tip de mala dan dol so shanga za nan wula kana
da zo tun ban mima kaman jingla yisbo nirba ala me jingla yisbo na cin ko bien ko mal parliament na zo te dapsel ko bien ki ko sharadan ko ya woti amal la party ki zala anjin ka bola fa ka fa ma kana parliament ma ka fa te borna nan te exam te yisun jingla challenge zungo be te karam fatiha challenge zungo na zo nyama niro yin challenge parliament ma kan na wele kalna fatiha karam bodan maladan nan sham kana lita bien kadbo sabul masani na wuni yela annab sham hal ko te zang fatiha do zo fatiha a can tafsir sawi puni juzo din ya tule fatiha kamna da kamna makakalan kana madina do zo fatiha tabagi ya pam do zo ka ai ko jingla ka fatiha ba pale aka jingle hala ba mi sur la karnya fatiha ka mal por jingle jangle pon jingle ka bo solam bo han sur sel nan wula pa harzo te rak'at ba nahna ngoma first to rak'at ba ima shabba mi ban nan da ban shangaran ne first to rak'at ba ima da jalar ko kace da rak'at second one ma do zoro tuka tule din da ba yuma ma kar wa gar da be nyango bo zo tun shangaran be ni ma nyala dabam karambe nyango be de banang slightly different karam tu mba ka gale tana ma sa ka gale ti jela anya kama azafare ta ko azafar konko anya first rak'at din ya rak'at ba ima ay karam fatiha en karla surle ba last one ma kala anyale fatiha ko ka en karam amani labi yar ma zanir bu mili na bantinya anyam ka fakaran da karam beto na karan da suru shele ka so biyo nyanga ka karan dale na bandang de lemam jongle fuhbala ne ko lemam ti Allahu akbar ka umpundungo anabi ya nangon kam dang da danga jingle na yakum bala na jingle amro bambala na mala nirma na yiti ambo ho kiyama dale no be to ko pie la ma kul darbana o ta para bien sabgulo zo ko den yin sal den ngoma ka zang bung zo ko tamu subhanallah so kam ko yogo o bennam da dang da tangla banda nang da danga la kaman no larantina express la wo ci hanam ngo bennam do yom pam akoy nya chepori nya express ma ni bo boar la pam ama ban soro ko koye be ben nang ko por jangma no ma ni be jeni mane ay la fama ba no la ro ya kur la ni bo sule ndo zo rajab ti ku yigol ngati en pia no robla de tukani sal nam zang ba hankal nang dan ndo zo jingla yisbu na zo ba nang very important ndo zo nyama alazin nam zor la pam bi kum mol jimle na alazin zor la bi kum mol jala alazin ni be lol kam moy zom kama yalla na ban yalle ndo zo kam musulin shaba bi yal na ti do abiya ti yisir la jimlo wonu jirgo kanan ikama onu za bozo alazin bierzo ndo zo jinglen rakana jingna mol bara kane ka nabi la'an jama'atu ma ka bu'ala ka te gula kati nan da la'an da taba ka so yele ya na bu kunyum bu kum malam bu ka bu ma ko jirgi ndo zo won kam nyanyo hama o kore o mbang na jingna tampa ka so ya nabi mem lonse ka so ya nabi mem dawule ka anabi ya no tabala hon we ka bon kulun te ti harzo bon kuliya abdullah ibn zaid nda zahan lima ko zahan la ka bu dawule ogula dawle o ka do so nyu zahal ma nambo ay ka bo ka go dawle ngwe na nabi ntaba exercise no zo ka wonde pila dawle ngoma ngwe kala ndi dawle ngoma ka wa ya to ashali ngwe inda bazase kala do ngoma wa Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la hal ntum wal jingla mana abdullah ibn zaid ngun ko yirgane ya wolu la swali mbage nzo o ko panti el no oy anabe nzan la zan shal da biang ba ma pam ka nabo ka yel de to ana ka nabi la anya do so anya ma malaika jibril mbala allah won taben shi ana mo yel nen labun ma kati yusur la anda taba ba anabna bela bayan wannan bu fune ka sayyidina umar kanani ma ruwai ma yele ni sayyidina umar mun da zan la ma de sim zan ko wonza ka wonni mi hal wonni yeli ga ma bo o liya ga la liga ma ye on ko borno ning danga kana te dang yala annabi mun nin yasham o pana ka abdullah ibn zaid ibn pon danga annabi yalbo ka annabi yal to pon den katien ka pi bilal lan ta zale do so annabi o landan ma brazo ya kabila ya ko ndani o landan okay landan so rabien ko kanya zom ama braba zan zon talma wo ndo de zamala den danan sham kana ama nyima be sham pam ko bien kat ko non ta bami to bo ma fanama na zo da bang de bien pam zo na mbal ci bukata insha Allah o zongo afan pam kat dima na on chat gum mbage kazan tuntuma insha Allah mi to ban pour jingla kab mi din chat pour ma ntia zongo na agbo pa ban ya agba din yam ka la boy
ka bu wa pae ka tizatu di janglama da amfani inshallah nta tuka sama yan satiti ndi yuya pamna to alzama don mamma oi amfani shanga ne dirma wayo shehu mi ne kayon ma don yata ka ta la tarla mambolo amma dai kunan ka tala tuna inshallah tumbuwa shi inshallah lan di amfani shal dan jani zo shehu tumi shehu Sheikh Ilyas Mbala ko oyi obuase o kamna tamale enta yindi polko channote nan harka shama katinye sahabulu jana Gairocom studio anti di amfani sheltin dima nenye tugolngo ne jangli yatwa to ntia andapun yali nzongo ko kan di jin zungwa wanda bela sol kanna na aicho pana na lafi inshallah ubanda kana tizang tuwe zo pika sa yan saatiti inshallah tilla sa ka tilla ka tarka Sheikh Ilyas kana yamo tambolo ko kana tilan zan afani shaldin biyanan titi da zo na zan pika nan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh